Ćemo na početku malo pričati trenutno. Da. Može. Pa ono je prvi podcast u 2026. Koji je danas dan? 17. Prva epizoda je izašla 23.1. ja mislim, prošle godine. Tako da skoro godinu dana od početka podcasta. Ovo je 30. epizoda. Da. Jebote. Da. Možeš misliti. I karijera nam se promijenila u godinu dana. Je. Život nam se promijenio. Ne samo karijera, jebote. Život se promijenio zbog karijere. Ali da. Saruba! Saruba. Baš sam jučer, baš sam se sjetio toga da smo i dalje pred godinu dana nastupali u Greju pred 8 ljudi. Tako je. Onda u drugom mjesecu je počelo. Malo da. A sad smo prodani mjesecu naprijed. Da, dobro došli u 30. epizodu Urnona podcasta. Je okrugla, a? Da. Nisam ni išao za tim. Da, prvo u 2026. godini. Prva nakon pauze. Jebima mater, svi ste prestali gledat podcast. Šta se desilo? Ja mislim, moja teorija je bila kao praznici su zima, pa su ljudi otputovali, bla bla, nema vremena za YouTube. Pa ima toga, zašto masu ljudi gleda na poslu podcast. Da. Znači, pregledi su malo pali. Na YouTube-u? U zadnjih par na Instagramu epizoda. nisu. Mislili smo da je, mislili smo da je do, što je live epizoda taman izašla, pa sam malo s tim povezalo, biti do praznika ili je sam ljudima dosadilo. Dosadilo, da. I što Jebiga. Mogu razumjeti. Ja isto. I okej mi je to. Da. Ne možeš zauvijek nešto gledati. Ne možeš, da. Tako da ko god gleda još uvijek od prve epizode svaka čast zapravo. Nevjerojatno da ste još ovdje. Ne znam koji kurac vi radite, ali dobri. Da. Nama je zabavno sve jedno snimat, ljudi nam se javljaju da im je ovo dobro. Tako da eto. Da, mi ćemo snimati makar imalo 100 epizoda. Da, nas boli kurac. Ali eto. Imali smo neke ideje što bi mogli dodati kao u repertoar. Za podcast? Da. Moja ideja je bila za filmove, da gledamo filmove, pa onda komentiramo filmove. Ti si htio da stavljamo klipove duže. Da, to bi trebali. Da. Treba, vi kad gledate, recite šta mislite o tome da je Antonio i ja pogledamo isti film i onda na podcastu imamo, to jest možda čak odvojeno od podcasta, sjedemo tu i onda seramo po tom filmu i pričamo o tome. Da. I reći što mislite Antonijovoj ideji da uzmemo klipove iz podcasta, ali onako od 5 do 10 minuta i to objavimo. Ja mislim da to nema smisla, ali ja mislim da ima. Ozbiljno misliš da nema smisla? Pa ne, pa mislim. Ali na YouTubeu se konzumira sadržaj od 3 do 7 minuta najviše. Da. Zato odeš na YouTube. A ja prije ako bi to krenula da će bolje ljudi gledati cijeli podcast. Ja uopće ne mislim to. Dobro. Fair. Tako da eto. Malo da osvježimo repertoar, godinu dana. Plus to, objavljujemo i starih epizoda, kužiš. Kako misliš? Pa tipa izbacimo epizodu 30 ovu, ali izbacimo klip iz 7. Sad imamo, kužiš, sad kasnimo. Klipovi od 3 do 7 minuta kasne za epizodama, mjesecima. Jel? Dobro, fair. Tako da eto. Da. To je se odmorio preko praznika. Da. Imam osjećaj da baš dugo nismo snimali i baš imam osjećaj da dugo nismo nastupali. Pa nismo dugo snimali. Da, godinu dana je bilo. Mada kako ona epizoda za Grujo. By the way, epizoda za Grujotom je odlično. Jedna od jačih epizoda. Ljudima se sviđa epizoda za Grujotom, morat će nam opet doći Grujo. Dio što mi je žao da su pali pregledi malo, mislim nisu fupa malo. 5000 pregleda, možda manje. Ima epizode zašto je ta zadnja epizoda urnebesna. Da. Urnebesna je, baš je bilo zabavno. I live epizoda je meni odlična. Odlično. A te epizode su ljudi najmanje pogledali. A jebi ga. Propuštaj. Ko ih jebe? Realno. Propuštaju odlične epizode. Da, zlato. Da. Šta si radio preko praznika? Pa šta sam radio? Družio sam se malo sa familijom. Malo smo... Pokušavao biti ždero sam, brate mili. Bio sam doma i jeo sam slatko. I išao sam kod svojih, kod familije od žene. Družili smo se s Malim, Mali nije išao u vrtić. Malo sam piskaro one scenarije, malo što smo radili. Ne znam da sam film neki pogledao. Pogledao sam možda 2 stand-up specijala. Lijepo. I bio sam isto 5 dana u Zagrebu ovdje kod nekih frendova. Oko Božića, kod brata od Danijela. Baš ne je bilo lijepo.
Lijepi praznik. Lijepo, ali ono, cijelo vrijeme me ono lijepo kopalo, jedva čekam prvi nastup. Veselio sam se povratku. Kao brzo sam se osvježio. Dobar je osjećaj bio meni sinoć, prvi put stat na stage nakon mjesec dana. Odlično. Dobar je osjećaj bio. Da, ja sam prvi put stao u srijedu u Baču. Nije bio toliko dobar osjećaj. Lijepo. Da, kako biš ti rezimirao 2025. 2025. Da. Sadržajno. A brate mili, kad pogledaš početak 2025. Sebe ako pogledaš, gdje si završio na kraju 2025. Teško je bilo za predvidjeti. Dan i noć. Dan i noć. Malo te niđe veze. Da. I to je super. Da, to napredak. Je super, da. Napredak, da. Ja sam preko praznika sa svojom dragom gameao, gledali smo anime. Topla preporuka Attack on Titan koju još nije pogledao. Moram to. Imam plugin na anime. Moram. Neki dan sam te rekao kao, jer si mi poslao epizodu, kaže, nisam stigao pogledati onaj crtić, ti kaže kao nije to crtić. Doslovno je crtić. Dobro. Koja je razlika između anima i crtića? Crtići za djecu. A otkud ti ta definicija da su crtići za Tako, djecu? kad kažeš crtić. Ja sam uvijek... To je tvoja asocijacija. Ja sam kao klinac gledao crtiće. A šta, od čega je anime? Da li je to skraćen naziv nečega ili se samo zove anime? Meni je to asocira na animirani, crtani film. Anime. Pa dobro, tehnički da. Onda bi bio crtić. Tehnički je crtić. Dobro. Ali dobro. to zvuči ono... Dječje. Da, malo mi je uvredljivo zvat Attack on Meni je Titan crtić. kao, bilo je par crtića koji su izašli, tipa onaj The Spider-Verse ili nešto. To nije crtić. Ne možeš reći da je za Spider-Man da je Ali ja bih rekao, izašao je Spider-Man, nije film nego crtić. Pogledao sam, dobar je. Pogledao sam crtić od Spider-Man. Ne možeš dijeliti kinematografije na filmove i crtiće u razvoju. Kako ne? To je retardirano. Da znaš o čemu pričaš. Ne. Kako biš ti opisao? Šta bi trebao reći sam? Animirani film. Animirani film. Šta bi trebao reći? Igrani film i animirani film. Što? Film je onda igrani film, a ovo je animirani film. Dobro. Pa neću reći ni igrani ni animirani, nego ću reći film i crtić. Uglavnom. Dobro. Ko nije pogledao Attack on Titan, učinite si uslugu. Pogledajte. To... Šta je? Jesi kao ono, razmišljao o 2025. i o 2026. Pa ne. Kao ono, ne možeš vjerovat. I ko zna što nas čeka. Nisam baš. Mogu bi sve krenuti nizbrdo. Malo je već. Da je bilo baš zabavno. Da. To je bilo zabavno. Da. Zanimljiva 2025. Desilo se nešto. Desilo se nešto, da. Da, ovo je bio kao početak nečega, što sam kao... Što si ti kao, desilo se nešto. Kao 2025. Desilo Dobro, se. desilo se nešto. Uskličnik. Ne, ja imam... Zarez. Ono što si htio da pročitamo. Došli smo do neke razine da nas ljudi znaju, da ljudi sada traže tračeve o nama. To je ono što ste bio slao jednom. Sa Reddita? Da. Okay. Ima jedan subreddit koji se zove Kokošinjac. Dobro. To je valjda najhrvatskiji subreddit što može postati. Da je genijalno, da, Kokošinjac. I ljudi su nekoliko navrata tražili kao nas. Kao da im ljudi ispričaju što znaju o nama. Koja niko se nije javio? Javili su se ljudi. Ko? A to nisi poslao. Sad ću ti pročitati. Da, ako su neki crnjaci. Čitat ćemo samo negativne stvari. Baš sam se uletio kad si mi poslao nešto, ono par negativnih komentara, rekao ma neću oviš. Ne, čitat ćemo samo negativne, pozitivni nisu zabavni. Pozitivni nisu zabavni. Čekaj se napiš. Nisi mi poslao to, ovo je... Čekaj. Ja sam uzbužen i nervozan. Evo ga. Leon Kondres i Antonio Morić. Čekaj, prvo je neko bio tražio Urlaona. To sam isto bio vidio. Aha, Urlaona podcast mišljenje, dobro to su 4 pozitivna komentara, ništa to. Ali više mi se sviđa da ljudi, Leon Kondres i Antonio Morić bolje da pišu to nego Urlaona. Da. Još smo prepoznatljivi. Sad ću ti reći. Šta su ljudi kidali? Budući poslodavci kad budu googlali. Da. Leon Kondres. Slušaj, evo ga, Leon Kondres i Antonio Morić. Prvi komentar. Primjetna teška nejebica. A to si mi poslao, ne, to sam čitao. Općenito stand-up komičari kojima je glavna jedina fora seks ili nedostatak istog su mi očaj. Djevri. Nikad neću shvatiti to. Što? Pa da ljudi kao, kogo priča o seksu, nejebici. To mi nema smisla. Kužiš? Ne, to je glupo, da. Kužiš, kao da ljudi koji pričaju o nogometu ne igraju nogomet. Ne, mi najviše pričaju o nogometu ljudi koji nekad igraju nogomet. Tak nešto. Tako da, Srčko nas stari. ti komentiraš
Subreddit kokošinjac, stari moj. Ko je tu A dobro, opet mi ga čitamo. Nama je ovo content, Dobro, ajde. Kaže, vidio sam stand-up, ništa posebno i nije mi smiješno, ali zato se param na njihov podcast. Dobro, ajde. Kaže neka ženska, s Leonom sam se jednom mečala na Tinderu, ne jer mi je privlačan, nego da vidim jel toliko cringe ko na TikToku. Je. Da li se sjećaš, da li ima neki profil? Ne. Neka ženska napisala same. Srčite kurac ovdje. Neko je napisao, smišni je Mamić na dosadnoj presici nego ova 2 zgubidana. Dobro, realno Mamić urnebes. Da. Znači, Mamić je odličan. Ne možemo se baš natjecati s time. Nećemo se ni uvrijediti. Da. Neko kaže, meni su smiješni, ali kad se krenu smijati tokom razgovora i onda ih ništa ne kužiš mi je naporno. To mi je zanimljivo. Mogu razumjeti, nismo imali nove mikrofone. Da, nekako. Mi bi se poparali i jednu riječ kažemo, mi znamo šta mislimo i onda se još više poparamo, a ljudi ne mogu shvatiti baš kontekst u tom trenutku smijeha. Jebat ga, brate. Znaš kako je nama smiješno? Treba si biti to, jevate. Da se razumijem, bilo bi ti urnebesno. Da. Neko kaže, Antonio mi u videima užas, ali uživo je okej. U komunikaciji sa publikom je dosta smiješan i zabavan. Nije ljigav ni detinjast kao u videima. Što si ti ljigav u videima? Ne znam. Nisi ljigav. Nisam, ja isto ne bih rekao da sam ljigav. Nisi užas. Ne, ako uzimaš pančeve iz nekih naših videa, dobro. Neke feministice koje ne kuže za jebancu će skužiti šta je rekao jebo. Da. A dobro razumijem. Što ti slubi, kako sluša sve? Kako je maknula je slušalicu s jednog uha. Pauzirala Red Dead Redemption da može slušati. Ali znaš da mi smeta kod ovog komentara? Što? Znači, da li je još nešto napisala? Da. Šta je napisala? Kaže, od Kontresa sam gledala samo sagriješit budno show, isto je bilo okej. Kod tih manjih komičara je neka topa, neka katastrofa, ovisi kako ih trema pogodi taj dan. Ali nešto me žucira. Prvo, ovo isto je mogla napisati na lijep način. Mogla napisati, mislila sam da je Antonio cringe ili ljigav, što god, na podcastu, onda sam bila uživo i skušao sam da uopće nije takav. Jer je uživo super, bilo je odlično, ima odličnu komunikaciju s publicom, bilo je super. Leon Kondres, isto sam bila na show, bilo je dobro. Kužiš me? Znači, umjesto da je rekla, ja sam imala mišljenje sa videa, kao negativno, ali uživo, pa da li vjeruješ, jebate... Boli nju, kurac, jebate, kako će ona to napisati? Ali tipa da ja vidim nekog na internetu, u klipu od 30 sekundi, steknem neko mišljenje. I onda ga vidim uživo i onda skužim kao, ne, onda moj komentar bi bio, ja sam mislio, ali ovako, a oni kao, on je ovakav, ali uživo je mislim. Želim reći da je negativna konotacija a imala je pozitivno iskustvo, to me jebe. Došli su uživo, bilo ti super, i zašto sad ovo ima sve negativnu konotaciju? Ne, ali poslije je preporučila, kaže, mislim da svakako vrijedi svima dati priliku, karte nisu skupe, atmosfera je uvijek dobra i neko nastupa svaki petak, subotu, pa ako ne znaš šta ćeš... I onda, opet double standard. Kaže, kod ovih manjih komičara, kao puši kurac. Kao prvo srči kitu. A dobro, ne, fair, to je fair. Ne, nije, jer smo novi i manji, realno. Nismo novi, 7 godina radimo. Dobro, ali na sceni smo novi, kao da nas ljudi znaju. Mainstream novi. Da. Ne prihvaćam naziv manjih komičara. Dobro, ja prihvaćam. Ne prihvaćam. Dobro. Jebate, onda su svi manji komičari, to nije fair. Dobro, ja kužim šta hoće reći. Ne, dobro. Ja kužim, ali nije fair. Znači, zašto samo su veliki komičari koji rade oligarna kazališta solo? Pa to nije fair, jebate. Da su argument napraviti. Serija kao nekad je loše, nekad je dobro. Kad je bilo loše, kad je bilo, mislim ali odite svaki put je super. Da jesmo maje, je li sranje ili nije sranje, brate, ili preporučaš ili ne preporučaš. Jesmo uživo simpatični ili smo ljigavi, ili je dobro ili loše, odluči se, brate mili. Što te je odirnulo toliko? Pa znam zašto kontradiktorno je. A ne veze, šta? Ovaj komentar me najviše nažvicirao. Kužim da ljudi kenjaju koji nisu bili uživo. Ili ako su bili uživo, bilo im sranje kenjaju, slobodno. Ne veze. Neko je tu napisao ovakav esej o mom životu iz 2020. što mi je pre-creepy. To nisam pročitao do kraja, vidio sam nešto da je krenulo. U biti ja sam se pojavio ovdje. Kao da smo mi zajedno bili na nekom partiju, onda sam prestao čitati. Da, ne. Uglavnom, pre-creepy. To. I to je to od ovoga. Neko je samo za mene stavio.
Leon Kondris komičar. Šansu. To mi je najsmiješnije. Neko je napisao, često mi izlazi ovaj dečko na Instagramu i uvijek se opalim smijeti jer mi je legenda. Ne izgleda mi na prvu ko netko ko ima toliko akcije kod žena, toliko ima priča i anegdota. Jebote debilu. A je. Ti debil. A toliko ima priča i anegdota u videima pa me zanima ima li netko neki čaj o njemu. Neka ženska napisala, iskreno pale me ovakvi likovi za koje bi mi se prijateljice rugale do zla Boga kad bi saznale da ga jebem. Šas. Stari moj, ovdje vređe ona masna krenula ovdje. Šta si ti smiješ, jebote? Orla mi je smijeha žena, jebote. Kaže neko, taj je vidio picu jedino u pekari. A ovo mi je urabeso. Kaže, bio na njegovom stand-upu, smiješan je i to sve, ali se toliko usmrdio od stresa da je peklo za oči u prva 3 reda. Kaže, nakon stand-upa je došao pitat kako je bilo, a samo čekaš da ode do idućeg. Ogromne mokre fleke na pazusima i leđima, onaj drugi što bude s njim je bolji, Riječanin mislim. Srče kurac. Srče ga. Baš ti izvriježu čovjek. Kaže ovaj neki račun star nekoliko dana, dobro je Leon, drugi put više sreće. Neko je mislio sam ja ovo objavio, pa kao da ja pecam komplimente. Neko je napisao vrištala bi da napravi video gdje reagira na ove komentare, evo. Ovo su neki pozitivni komentari, to nije zanimljivo. Neko je napisao, znam ga još iz srednjoškolskih dana, bio je pristojan, ali smotan i sramežljiv full. Viš ti to. Znam koliko sam sramežljiv bio. A zato me i čudi kako je završio komičarskim vodama. Evo, slušaj, ovo mi je urnebesno. Znači, bila sam na stand-upu njegovom, bio je više nego loš. Fore sve na temu seksa i to ono nimalo smiješne. Trema ga pojela BTV. Ne znam uopće kome je on smiješan pa i na Instagramu, totalno bez veze. Antonio je pak vrištanje. Pa jebem ti! Šta mi ovo nisi poslao? Pa jebem ti! Daj mi screenshot. Mrš kurac. Daj screenshot, neću nikad naći ovo više. Neću ti poslati ovo, ne zaslužuješ ovo. Mrš. A onda druga, ispod komentar, odmah, bila sam na njegovom stand-upu koji je stvarno bio dobar. Anegdote su vrh, bilo one stvarne ili ne, njegove videe s Antonijom isto volim pogled za da nasmijat se, sve u svemu dosta dobar komičar po meni. Ono, ja ispod drugog. Ovo je fair. Ja ispod drugog. Ovo je baš lijepo. I ona je u pravu, ne ova prošla. Ova prošla neka se strče jaja. Naravno. Neko kaže, nema šanse da je neka pristala biti s ovim. Šta ti kažeš? Šta ti kažeš, ljubavi? Na kauču. Kaže, meni je super i bolje ti je, malo ti jebem. Idi usisavaj nešto. Ja bi ga probala, ali se bojim da mu je fakat mali kad kaže. Nadaj se da ćeš saznat. Neko je napisao Jumfer. To je to. Dobro, a ništa strašno. Ali ovo je tu, kako ova posrala tebe, rekla sam, urade sam i najbolji komentar ikad. Žas. Ne, legendarno. Ne, mislim, iskreno me najviše vesele i to ono s guštom idem čitat, ovo je na Facebook, ajme, So, ako Facebook neko nije, divno. ako evo, da kažem ljudima koji gledaju na YouTube, ako niste vidjeli komentare na naše videa na Facebooku, na Facebook stranici Urlona, to je urla. Pogotovo onih prvih 5-6 videa. To je urnebesno. je stvarno Koliko nas smiješno. ljudi vrijeđaju. Ja znam I kao to sve sebe stari ljudi, iću ono. raspoloži s tim komentarima. Super, svaki komentar negativan mi urnebesan i smiješan, simpatičan, osim baš onih vulgarno nepotrebnih. Tipa zna biti na Instagramu kao vidi ovih seljačina, mamu im jebem u pičku, kako mogu ne, no baš ono... Ljudi se baš oživciraju zbog videa. Ne, nego su oni dno dna, brate, mi ne možeš pisati takve stvari javno, mislim odvratno jebote. Te ne volim i ova tu ženska što je bila uživo i sve jedno Kenja nešto, a kaže da je bilo dobro, mi ide na kurac. Odluči se, brate, ili smo srani, ili smo dobri, no vidjela na internetu. Ali da, uglavnom, masu videa smo izbacili prošle godine. Masu pregleda, masu nastupa, masu svega. I ko zna kako će se podcast razvijati, ko zna kako će podcast izgledati na kraju 2006. To mene jako zanima. Ja bih volio da imamo mrvu više gostiju. Da? Mislim da bi ljudi htjeli da imamo manje. Da, ali baš mi je nekako zabavno mi nekad. Pa osvježenje je definitivno. Da, ljudi vole više a zato što je tako počeo podcast. Da. I onda ljudima se sviđa taj vibe kao pričanja.
Ajmo sad namjerno izbaciti sranje epizode gdje smo samo ti i ja, da oni budu kao dajte gosta. Evo ide, jebate. Da, ja bih htio goste, iskreno, htio bih par gostiju i htio bih možda u 2006. da nam dođe neko malo veći, da mi bude fora, da ga možemo pitati neke stvari koje... Da. Ne, ja bih volio neko malo veći iz možda mainstream svijeta, ne znam zašto bi neko došao ovdje. Mislim da se generalno ljudi, mislim da mainstream populacija, odnosno opća populacija, kogod je naletio naše videa, a nije zaronio malo, samo misli da smo dva retarda za stolom, što i jesmo. Da. Ali mislim da bi svaki gost da dođe da bi mogli izvući dobar kontent i podcast s njim. Kako se osjećaš ti sad svakodnevno tipa, dok hodaš cestom i nekad te ljudi prepoznaju ili ne prepoznaju, ali znaš da te neko zna? Da li razmišljaš o tome? Meni uglavnom neko kaže s kim sam vani, kao evo te prepoznao. Kako znaš, kako pa gleda u tebe. Sam ti sprečao da me neki lik prepoznao u Cityju. Stojim i dođe do mene, kao sam da te pozdravim, bio sam na nastupu, ne znam se sjećaš, baš ti super. I dvije riječi pregovorim, on kaže, kao aj daj mi svoj broj, pa kao, da možemo nekad na kavu. Ja, retard. Šta si mu dao? Da. Koji si ti? Jesi ti glup? Ma retard, brate. Jesi ti bolestan? Ma retard. Kako možeš? Ne znam. Dao sam promijeni broj. To za meni palo na pamet isto. Ne možeš tako ljudima da broj. Ne možeš. Znači to je sve što je potrebno za tebe, od tebe broj dobiti. Da. Dođi reći, vidio sam te na nastup, daj broj. Da. Izgleda je. A zašto si dao? Ne zašto. Zato što sam prvi put u životu u toj situaciji. Tipa, ako me nekad u životu svom pitao neko broj, to je bilo smisleno. Tipa, ako ga ne poznam, kažem, friend od ovoga, igraš malo nogom, mi igramo ponedjeljkom, od šigr, taj daj mi broj. Pobaču te u grupu pa ćemo se čuti. Znači uvijek je imalo smisla kad me neko pita broj, da mu dam broj. Nije nikad bilo random, šta ću mi random pita. Znači mora imati smisla. Ovaj lik ti je uletio. Da, a to sam ja kasnije skužio. I prošlo mu je. on ide doma svojim rekao, znao sam da su pederi. Koji si ti naivčina je. Ali kojiš, šta ti je muscle memory? Sad sam, u situaciji sam bio, to je, ne znam, 100 puta u životu da me neko pita broj, dam broj. Ja nisam žensko, nikad me niko nije pitao broj, da ne želim dati broj. Jer uvijek imalo smisla. Žene su navikle odjebat. Nisam ja navikao odjebat nekog broja, očito mu treba. Jesi ga pitao zašto? Ne. Nego on je rekao, dam broj, kao ti kao, okej. Ne, daj mi samo daj mi broj, hoćeš mi dati broj na brzinu, daj da zapišem broj, ne znam. Kao samo nešto, pa onda nešto. Meni može sam i vrtio, može se baviti čovjek nekom videoprodukcijom, šta ja znam, brate, pa da ima nekog smisla. I onda on kaže kao, pa možemo jednom na kavu. Ja kažem, brate, kao ja sam iz Rijeke. On kaže, ne znam, imam neke frendove iz Rijeke, a sad sam već dao broj, ja ću reći, izbriši broj. Sjevo me jebate. I ona je to, znači, otključala mi se. A jesam jebate. Ja svaki put iznenadim. Otključala mi se nova situacija u životu. Nikad, ko što sam rekao. Ne, to ne priznajem. Ja ne kažem da je opravdano, ja samo znam zašto. Jer nova situacija u životu, ja se u novoj situaciji u sekundi nisam snašao, jer valjda ima nekog smisla, zašto biš mi pitao broj? Ja dam broj i onda izvrtim, kasnije, koji kurac? Zašto ovaj čovjek sad ima moj broj mobitela? Baš mi bilo, meni je došlo da promijenim broj mobitela, neću mi ja broj mobitela, ali. Sad ti nadaš da on neće. Bio zgodan. Brate mili, ne znam da li je bio zgodan, bio je normalan lik. Djevre? Da. Tako da, evo i upozorenje. Brate, aj please nazovi ga. Ako ga please nazovi ga da se sima. On mene nazove, ja kao prvo spremim sam broj random lik nešto. Random lik se naspomne, random lik ne javlja se, nešto sam spremio. Ona ako mene nazove, ja ću se javiti naravno i zanima me kuda ovo ide. Jer ne znam da li on ili da li ljudi tako funkcioniraju. Brate mili, ja imam 30 godina, ja ne tražim nove prijatelje. Tipa, ja se ne stignem družiti sa svojim prijateljima. Ne stignem. Znači, da se ja družim s nekom... imam 30 godina? U 30-ima sam, ja. Imam 30 godina.
ja nemam, kuži, ako se družim s nekim, moram imati neki zajedničku situaciju, interes gdje nam se život spojio, da imamo jednak interes. Znači, ako igramo mali nogomet, onda je to... Pa imate vas znači jednak interes, ti. Ti njega interesiraš. Moguće da je li gej. Nisam, ne na taj način, nego samo ti ga interesiraš. A stari, ali ajmo teoretski, da lik nije gej. I on, ja sam u fora. Da? Nebitno šta. Okay. Pristaš ti sa mnom na kavu. Pa možda je lik takav. Šta ću ja prijatelje, na random prijatelje, ma šta si ti lud? Kao prvo, nisam trebao dati broj mobitela, ne pada mi na pamet ići sa random ljudima na kavu ako nije neki poslovni sastanak. Ali on to nije, on je mislio sad, on će samo na kavu ići. Ili onda se došli, pa hvala friendo, dao mi je broj na lik s Instagrama. Ma ne znam, brate mili. Ja ne znam šta je njemu u glavi, to me ne zanima više nego šta je meni. Ja se nisam snašao jer sam retardiran, jer sam pristojan, / zbunjen, / what the fuck, možda ovo i vodi negdje, u nekom smislu zašto bi on imao moj broj. Mene zanima šta je njemu u glavi, šta će njemu moj broj? Pa, si ti glup? Da, jebote, šta? Ti si njemu fora ko lik. I šta onda? I hoće se družiti s tobom. Jer si mu smiješan, ne hoće da ga nasmijavaš u živu. A lik isto ima 30 godina, brate mili. Nije to mulac neki. Znači, izgleda mi je lik ima, malo čak i stariji od mene, nemam pojma. Možda ima 35-40 godina lik. I ja vjerujem da on u svom životu, pa nešto nalazi, pa jebate, ili se radi o nekom poslu ili nekom nešto, pa znači za random prijatelje nalaziti sa internet stik. Dobro jebate. Jesi ti dobro? Šta ćemo na kavi ja i ti? Mislim, možda bi nam bilo super na kavi, ali nemam ja vremena za to. Nemam ja vremena tražiti prijatelje. Ne vidim kuma, pičku materiju. Kuma ne vidim, brate. Tagirao neki dan, pokazao ti sliku. Prije 25 godina smo bili zajedno na tekmi, brate. Pa s njim se ne vidim više od 3 puta. Sad se to ništa na kavu. Presmiješno. Svima ti tako neke da se sjećaš nekog gafa. Gdje ti nešto se nisi snašao ili nešto reagirao, misliš, jesam ja retardiran? Da. Ne mi ispričaš, sad ti pada na pamet. Ja sam tako pojemo žensku. A žao sam, brate. Nisam se snašao, jeba. Nisam se snašao. Zagrla me. Tam, jebate, moram. Ajme, vrde mjesto, brate. Ajme, majko Bože. Dobro. Hoćemo li možda vratiti se na pitanja, a? Ajme, imamo još nešto. Dobili smo hrpu toga. A ja da. Ja nisam dobio hrpu, ali sam dobio nešto. Stari, zadnje neću čitati. meni su zatrpali jebote. Ali dobro, nemojmo sve. Ja idemo probat, ne znam koliko pitanja imaš. Ajmo probat malo neseksualna pitanja danas pročitati. Sve neka jebačina, stari moj. Ovo nije. Ola, bravo. Ovo je super čak. Bravo. Kogod je ovo napisao, vidim ko je, svaka čast. Hej Leone, slušam vaše podcaste, genijalni ste, hvala ti puno. Htjela bi neko mišljenje od vas oko moje trenutne situacije. Ovako, dio djetinjstva mi je upropastio otac sa svojim opijanjem, koje je uvijek dovodilo do jako neugodnih situacija. Majka ga se riješila dok sam bila u srednjoj i to nam je bio vin života. Posjećivala sam ga do prije nekoliko mjeseci, no samo zbog bake jer živi dalje s njom. Prestala sam dolaziti jer mi vrijeđa majku svjesno pred menom. Kurva drolja ovo ono. A i kad bi došla, bio bi na mobitelom ili otišao sa društvom na pivu. Baka mi je nedavno rekla da je jako bolestan i moli me da dođem. Ja svoga oca ne smatram ocem jer je sam meni stvorio odvratnu sliku sebe. Možete ga zamisliti kao one pijane propalice ispred malenih marketa sa pivom u rukama. Uvjeti u kojima bi se mi mogli blago pomiriti bi bili da prestane piti srat po mojoj mami, koje ja znam da on nije sposoban shvatiti ni prihvatiti. I kao svaka poruka koju dobivate, šta da radim? Ali uglavnom, nemoj sebe, probaj si ga maknuti iz glave da ti predstavlja nešto negativno. Dok god ti razmišljaš o njemu u nekom negativnom pogledu, to tebe izjeda. Tako da ti napravi ono što misliš da će ti najbolje je dati mir u glavi. Mislim da je to poanta. Jer nju ovo muči. Nju očito ovo muči. Da. Ti moraš napraviti šta god ti misliš da bi trebala napraviti da te prestane to mučiti. Da, jer ja mislim da je ona ljuta i ja mislim da ima ona osjećaj kao on ne zaslužuje to. Kužiš, a to kao on ne zaslužuje da ja dođem jer je napravio x loših stvari je malo osvetnički mentalitet. A s osvetničkim mentalitetom neš nikad biti, neš imati unutarnji mir.
Pa A ne znam, nije nužno odvjetnički mentalitet, nego je samo ona ne vidi poantu. I ja se isto poistovjećujem s tim, jer nije mi sličnost, nije moj stari bio ovakav ološ, ali isto nije bio dio mog života. Ja ne osjećam da ja imam neku potrebu ili dužnost da ja radim imalo na tom odnosu. Kužiš. A ako s njegove strane isto nema neke inicijative, dobro, ok, fair, svako svoje. No hard feelings, ali sad da ja idem out of my way da bi sad nešto napravio, a stari ne da mi se. Ne dam. Imam pametnih stvari u životu i ne želim ni razmišljati o tome. Jer je to toliko van moje sfere, ne tiče me se. To ne tiče me se više. To je toliko dugo je išlo ovako, da sad da ja lovim to sa druge strane svijeta, daj da nešto napravimo. Zašto, brate mili? Ako s njegove strane, ako on, ko otac, pa nije on retardiran, stari moj. Čovjek ide pit pivu sa ekipom, a nemaš potrebu sa svom čerkom se povezati i ništa napraviti. Pa što? Pa mislim. Ali ja sam ovu poruku skužio, kao ne u smislu da ona dođe kod njega pa da oni obnove neki odnos, nego ja sam to skužio kao njemu jako loše, pa malte ne da ga posjeti u teškim starim danima, ko zna koliko će oživjeti, kao nema ništa od života, kao samo da se pojavi u njegovom životu, da ga ova zove. Kužim. Mislim da kao za izlječenje odnosa nema možda nade, nego ja sam to shvatio kao da li ćeš se pojaviti nekom na pragu kad je malte, možda neš imati priliku. To je osvojeno, to je ako ćeš, mislim vjerojatno i taj put neće biti dobar. I opet to će samo možda vjerojatno reinforcat njena mišljenja o njemu i uopće će biti loše i ona se onda mora prije toga pripremiti. Ok, ja sad idem tamo, bit će mi sranje, on će biti isto sranje kao i uvijek, samo ja idem zbog sebe da obavim tu dužnost i čao bela. S time da postoji jedan moment možda na kraju kao života kad je čovjek jako stari, jako loše, kad više te napusti sva snaga i nada da malo ipak sagledaš svoj neki život i neka ljudi stvarno u zadnjim nekim trenucima života Istina. Odluči se suočiti s nekim greškama i prepoznaju ih, tako da možda imaš priliku doživjeti nešto što nisi imala priliku. Da, a možda ako ti baš, možda da proba stati na njegovu stranu možda, jer on cijelo vrijeme ona govori da on vrijeđa njenu staru, kurva drolja, kuš, možda ona stvarno... Budeš njegov stan, šta mi je ona kurvetina napravila od tvoje žene. Možda on zna nešto što ona ne zna. Jesi ti kad njega pitala zašto ti zoveš mamu kurom? On kao, drago mi je da si ti to. Daj tebi natočim. On vadi slike ovako. Gledaj ti šta radi ovo. Zajevala si, moram malo. Da, tako da... Sigurno da ti je mama super. Šta god odlučiš, sretno ti bilo. Probaj zajebancije, probaj staviti cijeli svoj život sa strane. Probaj, znaš šta nek napravi? Nek posjeti stari, ali nek ona dođe s pivama. Nek dođe sa six-packom pivi, nekih masnih. I da se i ona stari napiju. Ali iz mržnje maltene. Nek mržnja goni to pijanstvo. I nek toči ovako, puj jeben ti mater. I nek se vrijeđaju u facu. Nek to bude zadnji okršaj, kao prije nego što on odapne. Nek bude, evo ti ćeš cugaj, sad idem, ja ću isto cugat, jedan ti mate, i da ima ko će više se napiti, i razvalite se ko guzice. I to, ako išta, bit će zanimljivo. Da vidiš svog starog, ako misliš da ne možeš vidjeti starog u dobrom svijetu, onda prokušaj ga vidjeti u najgore. Da, a plus ti si ga uvijek gledala trezna, on pijan. Možda ti kad budeš pijan, a on pijan... Možda ga shvatiš. Ona pije kao, ti tu moju mamu droljeti, ne? Ma ima on pravo! Ne, ali kao, to mi sad najviše mi se sviđa ovo. Dođi s pivama kod starog, reci baka ide u sobu, ja i stari idemo piva za pivom. Ako nestane, idi po još. Nek baka ode po pive. Nek baka ide po pive i ti stari se nacugajte ko pičke. I to ti, ja mislim, to ti može biti najdivlja odluka koju si ikad donijela u životu. Da se ti nacugaš sa starim kojeg mrziš, koji će umrijeti, a da se napijete i da vidite, jer ljudi kad su pijani su iskreni, kužiš. A puno su iskreni kad se sa pijanim ljudima, kužiš. Da, i onda će ona imat će drugčiji pogled na njega. I to može otkriti svakakve stvari. Moba, sad moraš. Sad moraš, evo. Da sam bar ja u ovoj situaciji. Plus snimi, to će biti najbolji podcast. Sad meni dođe da se javim svom starom, kažem, ajmo se napiti. Da ti ja kažem neke stvari. To nije loša ideja. Da. To nije loša ideja. Alkohol, klistir istine. Da. Tako da eto, stara, sretno. I eto, javi šta se desilo. Evo, došli smo do stvari koje smo već imali jer sam preskočio sve o jebačini. Aha.
Nemaš vjerovati. Jesi postao Hrcu nešto? Jesam. Ne sam stari. Ma ništa, idemo na jebačinu. Šta ćemo drugo? Jebi ga ekipa! 90 pitanja o jebačini masu. Šta da vam kažem, evo. I 3 o ničem. Morat ćemo ih polako smanjivati. Morat ćemo sami malo teme smiješiti. Dobro, ništa, idemo na masnu prčionicu. Najte. Morat ćemo napraviti poseban odjeljak. Možda bi trebalo. Masna prčionica. Masna prčionica. Sad kao čing. Masna prčionica. Idemo opet tvrdo jebanje. Ekipa, majku vam jebem. Već se glupo osjećam. 30 epizoda. Maltene. Oko 4 poze se vrte. 30 epizoda. A hrpa pitanja su neke nedorečene situacije između frajera i ženske. Ona ovo, ona mi ovo, ona ovo. Ja krenem čitat, već mi se ne da jebote. To su samo neke sitnice, suptilnosti, su ljudi ja puras, Ne znam. Svaki put je odgovor, reci mu jebote, reci joj jebote, šta te mu, reci njima, ne meni. Svaki put je to je odgovor. Ja njima uvijek tipkam te odgovore jer kontam neće, ali zato znam da nećemo odobraditi ovo. Ja kažem, ajde napravi, vjeruj mi, napravi ovo. Da se kad jave kao je napravi? Da, neki dan, to sam rekao Jeleni, neki dan lik mi se bio javio, ja ne znam, klasika neka, ja kažem buraz recio je točno to, bla, i lik se dana kaže, ja rekao sam i sad smo u vezi. Hvala ti. Nemoj me zezat, stari moj slušati ovo. Samo vi nastavite slat pitanja, ne te više jebote. Mene griza me savjest, jer vidim da si u problemu, kužiš. A znam da nećemo pričati o tome. A ako ćemo pričat ćemo za mjesec dana dok mi to snimimo, dok odrežem, dok ovo izađe, bla, a vidim da su ljudi u kurcu. I bed mi je. Ma ljudi nasi. Ma ne, ali nije fair, ja ne mogu odolit, ne dat savjet. Jasno. Ako me neko pita. Još kad napišu kao on ne mora uputiti. Ti biste trebao otvoriti malte infotelefon. Treba otvoriti i ne mora raditi 5 dana u tjednu. 2 dana u tjednu od 9 do 3. I naplaćaš, nije besplatno, staviš 680 po minutu. 060 da bude broj. 060, da. 060 crtica masna. A ovo je nešto u tom stilu ili neka sočna priča? A sve su Čekaj da ja vidim već kad smo kod tih tema što sam dobio. Evo, ajde, imamo jedno pitanjice koje nema veze sa isključivo jebačinom. Ogromno je, probat ću skratiti ako uspijem. Au, kurac. Kuriš me. Uglavnom ovako. Koja je poanta? Lik se javio da živi u manjem gradu u Bosni i da nije nikad bio popularan ni u društvu, ni u muškom, ni u ženskom. I sada u godinama, ima 22 godine i htio bi dejtat, ali ne može pronaći nikog u svom okruženju s kojim može kliknut, da se on svidi nekom. Na papiru nema razloga zašto je to tako, u smislu da je lik svjestan i dobro čak izgleda. I onda svaki put kad bi dejtao na Tinderu bi uvijek stavljao kao Hrvatsku ili Srbiju pa morao putovati. Okay. I primijetio je veliku razliku kao u mentalitetu, kao ako gleda veće gradove i manju sredinu. I on se ne može nekako prilagoditi dating life manjoj sredini. I pita da li ima neki način da uspješno dejta u toj svojoj manjoj sredini, gdje nema neki veliki status, ali da ima isto problem da klikne s nekom curom. Kao. Ima osjećaj da klikće više sa gradskim curama. A, stari moj. Koje je ovo kurac od pitanja? Pa imam 7 slojeva, buraz ne da mi se ni prvi. Zadnji dio pitanja. Smatram da nisam ružan, jer svaka djevojka s kojoj sam izašao je bila zgodna. Gledam svoje vršnjake, 99% njih je s nekim u ljubavnoj vezi ili šemi, a kao ja nisam. Svašta bi još dodao, ali i ovo je ovako je predugo, ukratko. Mene zanima kako da djevojke iz mog grada dobiju interesovanje za mene. Volio bi da ovu temu iskoristite u sljedećem podcastu. Hvala unaprijed i pozdrav za Leona također. Samo tako nastavite. Marketing, brate. Marketing. Njega zanima kako da postane popularan u svom selu među ženama. Mislim da treba prestati biti popularan. Jer ako je tebi, ovo smo davno pričali, ja mislim. Ako je tebi to glavni cilj sad, ti misliš da sad imaš sve u životu, osim eto taj jedan stvar mi fali. Nije istina. Imaš 22 godine, imaš hrpu stvari na koje se moraš fokusirati.
koje nisu dejtanje. 22 godine. Okay. Pa moj savjet je spusti dejtanje na listi prioriteta. I posvetiti se nečemu što je zapravo bitnije sad. A zašto? Zato jer onda mislim da ženske osjete kad je nekome to jako bitno. A to nije privlačno. Dobro. Kužiš. Ali da li onda to znači da se prestane baviti s tim? Ne skroz, nego samo da se bavi s time, ali da zna da to nije najbitnija stvar na svijetu. Dobro. I da će odmah automatski drugčiji vibe davati na dejtovima. Ako si na dejtu sa ženskom i ti kao, mislim ne doslovno kao, mi za ženske imaju taj neki vibe gdje osjete ako one previše trebaju nekom liku. To su definitivno. I onda to je odbojno. To je definitivno. To je odbojno i ne bi me čudilo da on odaje taj vibe. Pogotovo ako je fizički trenira koji još nije ružan, i onda je još to čudno. Još kao, a možda on naizgled da ga ne znaš, da ga sam vidiš rekao bi pa on normalno jebe. Ili možda iznad prosječno, jer ako ide u teretanu od 15 godina, 22 izgleda super vjerojatno. Kužiš, tako da, ako on izgleda super i rekao bi za njega da dobro jebe, i onda se po vibe-u skužiš da ne jebe dobro, onda ti je to čudno. I onda skužiš kao, nešto je smrdi ovdje. Zašto on ovoliko ovo želi, zašto je sam ovako dobro izgleda, znači da on je čudan nekako. A eto, on ima tu te svoje okolnosti. Mogao bi ispadat možda malo čudno. On ima svoje okolnosti koje opravdavaju, to koje imaju smisla, ali ne znaju to ženske. A neš ti njoj sad sve ovako reći, a i da kažeš neš ništa napraviti. Da. Tako da mi da ti trebaš sam sa sobom se pomiriti, ok, ja neću sad da mi to bude glavni cilj u životu, da se nađem sebi neko žensko. Ne, ja idem nastaviti trenirati, idem biti dobar na faksu, idem naći nešto što me zanima, ne, ako nisi na faksu svoje zanimanje, hobije, friendovi, valjda imaš društvo neko. I onda kad to sve onda će to sve samo doći dalje. Nema što izgubiti. Jedina stvar je što možda pogotovo u malim mjestima, ako imaš Tinder, neko te vidi na Tinderu, opet će misliti ona jađa na Tinderu još uvijek visi. Još uvijek je na Tinderu. Tako da možda izbriši Tinder. Izbriši Tinder, izbriši Tinder i ohladi malo. Ohladi malo, uletavaj na Instagram u nekim ženskama van svog sela. To nije loše. Eventualno, to... Mislim da je poanta da se moraš ili uklopiti ili odjebat. Da. I nema okolnog puta. Da. Neće se ostati ili treća ova moja je kao ohladi, rokaj po svom, izbaci si dejtanje iz glave u smislu da ti je to sad kao moram dejtati jer kasnim, jer hoću, jer ovo ono. Jer njega očito full muči to. Da, možda se uzmi neki period, baš konkretan. Uzmi se sada recimo 2026. U 2026. neću biti opterećen s dejtanjem, bavit ću se sa sobom. Nek to bude side quest. Možda ni to čak, pa samo to će biti na nekom autopilotu ako se desi otvoren sam. Prepoznat ću situaciju ako mi se neka ženska se stvori. I probaj naći neki svoj ritam života, grada, ljudi i daj si godinu dana. I ja nakon godinu dana odluči da li se ja ovdje mogu živjeti ili ne. Jer nemoj se ni gubiti vrijeme. Nemoj godinu dana. Da, godinu dana daj i nemoj se nakon toga kao sad ću biti u nedoumici još 30 godina. Burac, napravi nešto od života. Tako je, da. Malo hladi, godinu dana regrupanje. Da. I selidbe u 2027. brate. Tako je. Imaš ti to. Idi u Sarajevo. Tako je. Sarajevo gori. Odlično. Da. Bog dečki, pratim podcast od prve epizode i uvijek mi ljepšate dan. Hvala. Eto, još neko prati od prve epizode. Već nekoliko mjeseci predlažem temu, skupila hrabrosti, kaže, uglavnom da ne dužim priču, ja sam straight žena i gledam isključivo gej porniće. Gledam ih na isti način na koji muškarci gledaju porniće sa lezbijkama i vodim se sličnom logikom kao i ti muškarci. Ako volim muškarce, šta može biti bolje od dva muškarca? Također su mi gej pornići puno bolji jer muškarci u njima stenju. Normalno kad ih jebu guzicu. Ne znam koliko je to stajanje, koliko je... Stenju od boli, ne od ugode. Kao dok u straight pornića muškarci šute ili prave neke animalne zvukove. Zanima me da li bi to odbilo nekog dečka kad bi ja to priznala i šta muškarci misle o tome. Pa ne mislim da bi odbilo. Meni samo uri nebesno. Ne mogu vjerovati da si ti toga sjetla i ne mogu vjerovati da ti je to legendarno. I ne mogu vjerovati zašto mi to nije imalo smisla. Pa ima smisla. Meni nema. Meni ima, zato što sam ja masu, baš ja... Jer si ti isto Ne, presjećam s tim gay forama, dosta je bilo. Ne možemo se to više priuštiti. Kao, količina, koliko je nama smiješno se smanjuje, a i sve veći pederi ispadamo. Što ovo duže traje. Moramo to srezat nekako. I bit će teško, ali možemo mi to. Ja kao periodima gledam neke porniče. Sjećam se da sam imao period kad sam bio klinac, isključivo sam gledao lezbe. Stvarno jesam, mjesecima tipa.
Tako da je ona u fazi otkrila, ovo je legendarno kao. Ako su meni bile lezbe super, pa ima smisla da je Pa ima, da. Valjda, ali mi opet nešto iznutra govori malo čudno. Znaš zašto? Zato jer uglavnom ti lezbijski pornići koji mi gledamo, nisu to prave lezbe. Odličan point. Ali stari moj, ako ti još ako nije do tad bio postoje na tom videu. Da, ili je gelimo karijera u kursu. Imaju neki mitovi u porno industriji kao kad si frajer i tek krećeš moraš paru pedera odraditi. Moramo Milančita pitati, to je baš tema za njega. Tako da mislim da je to možda mala razlika. To jer je. ti gledaš dvije straight ženske kako se jebu. Da, i gluma je prisutna. Ovo je autentično. Ovo je Gigi. Ovo možda mirisat malo kroz ekran, strast. Da. Normalno, ne bi nikom frajeru trebalo smetati, osim ako on gleda isto te pornjave i onda skuži da... Da, nema na koga biti ljubomoran. Tipa, ako ti gledaš te pornjave. Frajere, muški su ljubomorni i smeta ih tipa nešto. Tebe privlače pornići samo sa likovima koji su crnci ili imaš neki fetiš. Kao on bi mogao biti ljubomoran, kao zato što on nije to. A što će biti ljubomoran, brate, dva tipa? Ono, ništa. Ne sekiraj se, stara. Eto, to je to. Ajde, brate. To je to za podcast. Hvala što Ako ovo izađe, hvala što ste gledali. Vidimo se na live showima, imamo majice. Da, imamo majice. Masna prečionica gori. Daj, šaljite neka pitanja ako nema veze s jebačinom, please. Malo, čisto da razbijemo. Čisto da razbijemo. Možemo imati oboja, ne možemo se Problemi u vezi su isto postali malo monotoni jer su svi problemi koje vi imate. Ako neko sad tipka neku poruku nama dvojici dok ovo gleda, zapitaj se, jel se ovaj problem da riješiti ako ja ovo što tipkam njima usmjerim toj osobi koje se ovo tiče? I odgovor je da, realno. Tako da prestanite nas spamati, smarat sa stvarima koje se daju riješiti otvorenim razgovorom sa osobom koje se to tiče, a ne da vam mi moramo reći aj pričajte s njima. Jer većina stvari koje smo i sad dali za podcast je reci joj. Da. Eto. Vidimo se see you i u 2026. Rokamo dalje, Jaku! Peace out, my niggas. Yeah.